Pemirsa penyuan krama muslim laksanayang solat Idul Fitri warsa siu samas petang dasa 3 Hijriah begenah ring lapangan Puspem Kabupaten Badung. Pada krama inucap pemargi antar sanika enter oleh Imam Haji Syamsul Ma'arif. Pinaka katib ring pemargi salat warsane mangkin inggih punika Haji Masruhan, anggota FKUB Provinsi Bali, sanetaler pinaka Ketua MUI Badung. Haji Masruhan ring pewadaran Dani Mausang, ringgala sucini mangkin nyarengang samian angge untuk ngelimbakang parilaksana sani becek turun maning wicaksana, ring sajeroning ngewatuang kerayuan NKRI, sani berdasar Pancasila disampun umat ngelaksana yang puasa abulan. Pemargi ucap pinaka rasa panyuk semaning mana, ring sajeroning panugrahan sani sampun kapice, Dane taler ngaptiang ring tengahin penggelimak pandemi COVID-19 gering ageng puniki digelis mantilar. Pemargi solat Idul Fitri ring lapangan Puspem Badung sampun memargi dasan warse mejanten presiden nang yang mana untuk ngewatuang rasa deg-deg majeng umat. Agus Sudiatmike Bali TV.